asantifo bi si Otumfuor NPP ni ebi si Otumfuor NDC abusua Otumfuor na nkasa atu nanum tuo se papa Ibrahim Mahama ono ene hwe ne best school ne ba ne wo into mining mu Kevin Ekwobedi Taylor abusua ba react ha yala media Ghana wabasu wa share wa like wa comment ama afoforo so enya bi a share so when Europe and America na wo send iska dia ba Ghana nko de send wave money transfer app no e de betimi aboa amo asende abusua say wo send egu mobile money wallet and a bank account so ubetimi asende egu so network bi o use bi and betimi e de asende first transaction no ubenya $20 free the answer be use promo code JSSM2 JSXM2 we use that promo code your first transaction pay and ubenya $20 free ni oti carry ne brawe ngoma so oti kokko so je Otumfuor say to otoso mienu yenim so oti kokko so e de na busuanka bibia enye dai ehia no anenenei ono agasa atu nanum tuo say ya papa Ibrahim Mahama eno ene hwe ne best school tua ne best school fees ni ade besi ene ya ne ba ne wo into mining mu abusia sa asemi ogo kan no abra no mo lunch mining in motion jumadie no ne no ena Kevin Ekwobedi Taylor wa ba react Kweku benu ne ho bossa ensemmiem na abusia Kevin Ekwobedi Taylor abekire nsemu e de afa Europem so ehu na sei ena okire ni nsemu efae Endra Otumfuor J Mike okakire Ghana for say ono ne ba Ibrahim Mahama na ehwe the school etia ne ba school fees enkwasiafo ne de mo bloggers mo ntena se na mo ndi hu komo eno de mo ntena se na mo ngase na tani na obeti Otumfuor tisika kokoso na na pia o me do na so do me na wo me ha be filu pa Otumfuor sika kokoso na ote mo asantifo ni bi mo agimi mama Ghana etan bia abeda mo ni Ghana for tem because mo bi mo agimi ohene no so nim nyansa ohene no does not discriminate ohene no oteso no watu kwan pen na ni abie na mo adehye ni bi de mo agimi obodwa du TV no du TV na abranti odi Otumfuor tem mo bi mo agimi also Endra Otumfuor J Mike o kachira Santifo se me Otumfuor se tutu sika nya me na me edien bosom kese me ba organize program we Ibrahim Mahama de tua ni school fees aden na de mo sorry a monster mo bloggers no man start no pay ndidi Otumfuor atem say aden no ma 10 Ibrahim Mahama tua the school fees aden na mo ndi Otumfuor atem because aden na 10 betua asantene hene ne ba school fees ma no enye atem didie aha mumubi mo asantifo ni bi mo agimi de bia ka mo ase edidi Otumfuor atem ye tiamo pe edidi Otumfuor atem ye ka mo ni ma edidi Otumfuor atem na mo ti jimi no ho 24/7 mo di jimi ti se bini mumubi mo di jimi ti se bini ade na Otumfuor ka say Ibrahim Mahama tua the school fees manya hu dede because Otumfuor to ono he does not discriminate. He's looking at the development of Ghana for including Asantifo. So say eya ahunani o say eya dagomba ni o say eya gonja ni o say eya wine ni o Otumfuor does not discriminate but mo bi mo agimi nti mo na ya na bia mama amanfo nya ho kwan no mo di Otumfuor atem na say eya tani na hwe Otumfuor ba school say na me dwen some say Otumfuor sika wo wiase nyina no bibia hia ne da but enya because Otumfuor ni sika it is out of respect and we being Ghanaians. We respecting each other. We understanding each other. We loving each other. We showing respect to each other. Na mo Santifo bi mo agimi. Mo say ntwen. Mumubi. Mo na mo say asante. Mo na mo go Otumfuor ni ma se. Mo na mama enkwasiafo bitumi anu tumi tia Otumfuor. Efri se ohun sibia mumubi mo dwene no mo dwene se toilet mu mmoa. Me madam for pa ne ma me asanteni. My two best friends. Omo ma me Asantifo. Men now for mienu omo ma me Asantifo ba afuku free mampong ba aku free asante uni ma Asantifo jeme. I'm telling you I don't hate Asantifo na mumu bi no mu agimi discrimination and hypocrisy e didi mu magem kwasiafo ochanopa mo sorry a monkoye argument monkoye demonstration say ade no Otumfuor atena ho sika kokko watena so ema Ibrahim Mahama ahwe ne ba wo school indwan omodwa Mr. Where is the video? Get me the video. Na me bon chire omo. Ni antoa so. Ye kam asempe, we did Otumfuor atem. Ye kam asempe, we did Otumfuor atem. Mo pese nipa beka no kra chire mo. Mo mpe do kra. Bibi te se asantini a ya wo no. O ka no kra chire na I say o man poison. I say obeku no. Ye nsi antoma fon abontene. Na wen nsi antoma fon abontene no, ye wuza ntoma na efi so yen kan chire o. Ha?
Into the piano, motiti social media. Na mu Jimmy Monsano. Ayana dia. Me, I don't care what you people want to tell Kweku me I don't care what you people tell him, but I'm pointing out to you people your hypocrisy. And then I'm movie baby no Jimmy. And the Otumfuor say Ibrahim Mahama and the the school fees. And the account was saying, and this year and you the school fees money. And the Otumfuor banner a year 10 year the school fees. Also, Otumfuor has no problem with that. And Otumfuor has never had a problem with any tribe in Ghana. But more Asantefo be more Jimmy. It is a lack of intelligence, a lack of wisdom. And into more Asantefo be nipa bi etin kran omo hu so yem kurasefo. And I catch them say, or say kwame despite any sebio omo omaka we Asantefo sikafo no, they should try and develop Ashanti region. Asante ni kwasiampanyi bi. Asantefo bi omo Jimmy no. They have taken that thing and said, "Hey, yantiasie ebede na udun kran ya yanka so we kurasini." Huh? Ebede na udun kran ya enkran fo no tumi hwe wonka so we kurasini because at the papa befia mumu bi mompe. Thank you, Excellency the President, for allowing me to be the President of Ghana for the next 30 minutes or so. Thank you very much for the honor. My son, who is organizing this mining in motion, was trained by his uncle Sesam Jonah and his brother Ibrahim Mahama. So they trained him, looked after his school and everything, and then I see the reason why he's into mining is that Ibrahim influenced him. He's that if I want to brofo, watch you on Otumfuor no fefe any brofo. See, he's into mining, and you know Ibrahim Mahama and Sam Jonah, they look after his school and everything. Asante hine nekas, I want to ask you, Jimmy, what the piece did me matem? Mumu bi mu Jimmy mu Asantefo ni bi. Muntin am punti omba fie. And I did your Otumfuor tem, and I did your Otumfuor tem or chamber. You didn't see an answer. Jimmy, Otumfuor to akwan kwa abroche na omba o yan wo. O da wuti Jimmy mu ye de yantiasie Otumfuor ne abie. Opese ne nananom mumu bi mu Jimmy no mu adwene mbre fie na nkurasesam no dɔɔso. Asante Hineba is into mining, legitimate mining. I tell you that didn't go school to and ban school fees or catch now. What Antobias who fees or chain Umbra once in the Ghana. And a yantias and a wait time ye and a way do you atom when they do what them Mumubi mwe Jimmy. Eh, or China de Moo. Nana, where the Otumfuor Catachero Moon is or China de Moo. Otumfuor said to Nana, Odo me chanchine, Piao. I beg you, Nana. Where the uncle for China no monka say no chede o metete me or chede o metete me enumbre o makoma ba brisie o ma start to brisie o chombe ye o chombe demonstration Abujana say we ene nsem a Kevin Akwabedi Taylor eba be kan ye na ni enti a wo kasa asem we nyina egina eje Kweku menu video bi eba be ye anu wo pa His Excellency John Dramani Mahama cho say enkrofo bi asabi wa we bi anu omo ho a mutimi fa phone eba be gina social media so edi eye ahemfo Otumfuor president ni aban panyimfo atem no ka His Excellency John Dramani Mahama enchini tuma Ghana fo bi ene reactions ndi na bebre bi di Kweku menu atem a chese oba media ne so eba be patcho eno ena chese Kevin Akwabedi Taylor efa chese afremi ade na asema Kweku menu ka no de tutu de ye opemso ka ye no ho a na chese otimi se Ghana fo be du ba bi asabi ya adwene mu ehayie ankasa gaza abusua ye kwakwa video Kweku menu ka asase we anu ti Kevin Akwabedi Taylor aba be review secret bi de afa His opemso eho abusua sansem ewei na Kweku menu kae okese asantema nyina wura Otumfuor na ni pani timi sebi wote Ghana o woni abrochire na wotimi se ne kwasia obehwe no na obi di ebia papa despite atem papa Ibrahim Mahama atem ofori support atem da sese esikafo na ye ne nim so mabie bi adwuma man kofo nya bi ye no na ni pani timi de kamera se no so wodi na atem atitu ni abrompon bi a sebi wona omufie sebio yan shada antete won a omuni bu a ya reject wo omufie no yan famra bi mehye ba bi kitua bi na se wodi panyi atem firi wakoma mu di sofo bi a won kan watem panyi bi a woni watem o meka wasem na otimi kan kwase Jimmy fo ne ade a papa wodi atem ba ko a 1 year ebema sebi
sebi enkwasiafo bi e wo mbe frim because it's aye mu say video we eno an nam so a ema eye Kevin Akwabadu Taylor oba ebeka ensem efa eye Otumfuor say tutu eho e de ba beto abonte say eye ya papa Ibrahim Mahama e na ahwe ne ba school no ebusen say de an ni oba beka to social media so bia obeni obi na wafa no so aba beka ne de edu tam bia ya na asantefo ne say bi no mebi won ma ya na eye de ebro so obi sori a obi si opem so eta NPP fu achi obi si opem so eta NDC fu achi nso so eye opem so e honum no wonye obi oye tribalism anase wonye obi a oye eyiyimu edu fa ba bia obi a opo obi a de be asem ti edu tam bia munya sansem na mutuna social media so na moye de na mo keka na busu a share ma foforo nya bi nhwe wa like wa comment so e de amma me ha ya land media Ghana midin de achire broni